Għaqdiet internazzjonali Ewropej li jaħdmu fil-qasam tal-ugwaljanza laqgħu b'sodisfazzjoni n-nomina ta' Helena Dalli bħala l-ewwel Kummissarju Ewropew għall-ugwaljanza. Hija ġiet deskritta bħala persuna kompetenti li bil-ħidma tagħha il-Maltin kisbu drittijiet ġodda, fosthom id-dħul ta' żwieġ indaqs, id-dritt ta' adozzjoni għal persuni gej u l-ewwel liġi fid-dinja li permezz tagħha mlita illegali li persuna toffri xi tip ta' servizz biex persuna tbiddel jew trażża l-orjentazzjoni sesswali tagħha. Is-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda mhux governattiva Rainbow Rose Europe, Jose Santoro, qal li huma sodisfatti bin-nomina ta' Helena Dalli u jemmel li bir-rieda tagħha se tkun ta' eżempju għal pajjiżi oħra li fadal ħafna fejn jagħmlu progress fil-qasam tal-ugwaljanza. I must say that we are quite honored and very happy for her nomination because she has a background on equality, a lot of work done to make progress on LGBTI rights, but also on women's rights and children's rights across Europe. And of course, she can be a great example for some countries where there is a lot of progress still to be done inside the European Union. And putting forward the work, the experience she has got in the recent years in Malta, where I believe that she changed completely the country. Due to her willingness to. Il-Partit Soċjalista Ewropew ukoll laqa n-nomina ta' Helena Dalli bħala l-Kummissarju ġdid tal-Ugwaljanza. Il-Viċi President tan-Nisa Soċjalisti Ewropej Zefidi Madama rrikonoxxiet il-ħidma ta' Helena Dalli fejn jidħlu wkoll id-drittijiet tan-nisa. Helena Dalli is a great feminist and a great politician from Malta. Is our colleague in the PS in Socialist family. She works very, very hard in issues of human rights, women empowerment, and LGBTQ community. So I'm very happy. I'm sure that they are going to have a very, very productive way in the new post of her. Fuq Twitter qadiet internazzjonali wkoll kitbu favur in-nomina ta' Helena Dalli u d-determinazzjoni tagħha fejn tidħol l-ugwaljanza. LGBT Denmark feraħ lil Dalli u qalu li jafu track record tagħha u l-arfin tagħha f'dan il-qasam. Equinet iddeskriva n-nomina ta' Helena Dalli bħala aħbar eċċezzjonali u qalu li huma ottimisti li jaħdmu flimkien mal-Kummissarju Dalli għal aktar ugwaljanza fl-Ewropa. EU Disability Forum ukoll esprima l-interess tiegħu li jaħdem flimkien ma' Helena Dalli fl-irwol ġdid tagħha għal aktar ugwaljanza u drittijiet għal persuni b'diżabilità fl-Ewropa. Women Entrepreneurship Platform ferħu lil Helena Dalli u saħqu sabiex ikun hemm aktar dibattitu għal aktar ugwaljanza bejn is-sessi fl-Ewropa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.